West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoyalong kido rong thomke raisia Karbi aratum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangaphan kachetong dam. Engineering kachali bombang troxy ari soto mapran kidam joy puthak AJYCP song pen kachikimo. Kalitang Joyram tiso kititang abang arpum ahem kache ponlong japhan CEM Dr. Tuliram rong hangaphan kirap kachohang. Karbi Anglong Live Prime Time bertang ton pen arjuik tha. West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoyalong kidamtang chikrojoni pleng kayan soluk sora among weki japen monsam kithir thedara jok kidamtang aruni phaithom kebarni ahoyalong kido rongthom kepra isi rong asara tum pen rong ara tum bangsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangaphan chetongsi chingki chethan padopon Kidamtang aruni phaithom kep arni KAC CEM Conference Hall along West Karbi Anglong pen Meghalaya State ahoyalong kido kaddu kabe rongthom kep raisia rong asaratum chingrum si KAC CEM Dr. Tuliram rong hangaphan kachetong dam Bangso kachetong dam ahut KAC CEM rong hang MP Horen Singh Be MLA Rup Singh Teron KAC Chairman Raju Tisu pendanglo ahoyalong kido rongthom kep raisia rong asar pendanglo Rat Cyclem bang Agustin Hanse setame chetong don Bangso kachetong damahut CEM aphan pinpuralo pipajir ponlo pinpuralo along ke jongdun lake West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy khanduli langlong choralong kiprida KAC entry tax gerbangke kaya teng kaya manga sonsi donangji pusi KAC aphan chuningri tekang lupusi Agustin Hanse pen ningje pon langso pinpuralo kala puhelo number 1 bangke hala non niritum hala khanduli le penam ilong kache bohong cherbu bom la bangso taxation ke da bangke dapun ke terek long le la dak bangke kai teng kai mang se pithir thip nangi pusi ahoyarat kidu tumpen gamra tumpen itum pini people lo Kidamtang surihini rakren erkep aningkan hud kepang dakpon Assam University kikim kerangja phanpura longle chirisuri pho pipajir pontanglo nasi bangso Assam University setame kikim da prangja phansi bangso apinpur alo along pen kachuningri padopon thulo Assam University Langso University longle pielo bikha suripho suse do hada la sel bangso ding tamne nilituma phan la bangso university tamne prabjing ba naga setel thi nangki kim kerang ni phanse pini ni tuma ko la bangso pin poro long do kontrilo Bangso kaching bayalong un an pen ke cherap dunpo la pen KAC hin pen kikim kerang pon entry tax gerbangke ahoyara ratum kachuningria teng pensi siding pon popusi CM rong hang pen lamchap chipidon Langhem Pipen Birsing Tiso, Karbi Anglong Live. Guwahati rong sopialong SUV a Karben Bolero pick up kachetong ajok Bang Troxy Engineering ke chali bomari suatum apran tamnang chilo. Bang sojok Assam Jatiwadi Chatra Parisad mate AJYCP Karbi Anglong District Committee methang asai hemalong chom rong me ke dudunlong pamiji aphan kachikimo asai dengpon. Kidamtang aruni phain ko rasir keparni Guwahati rong sopialong hin nagari ke pachat parpik penajok cepat hengnono ahiring tangrak pen kachetong ajok Bang Troxy ari sotum adimalongmat apran damnang julo Bang so puthak AJYCP Karbi Anglong District Committee Bokajan CCI methang asa hemalong AJYCP tiripi klembang phu Jitu phukon Waisong terangatum Japon linsi ari sangho tum pen kidamtang aruni phaithom kebarni ajo pormalom apran kidam Bang Troxy Engineering ke charibom ari sotum aphan kachikimo asai dengpon non hejong kidamtang ni phai inkoira sir cap made 29 arni Guwahati rong sopialong engineering charlie bomb akorte mate abang putum bolero pen alang tum kachitong ojok Bang Troxy alang tum apran nam julo labang so buthak ladak AJYCP Karbi Anglong District Committee tum pen chipatir pi ponsi ladak mithang sai hemalong dak jasemet bokazana lo mithang sai hemalong ladak kachikimo Bangso kachikimo pona hut inut arta ke domochot akesar pen kaningje pona bangke gari ke vek bede ja phansi chuning riponlo athe kangri kangkrang pen gari ke vega jok ke ong dong atum apran ke dam nang dolo lasi kangri kangkrang pen gari ke vek bede ja phansi kachuning ri padopon hombarak podi nikha
অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ 7জন মেধাৱী ছাত্ৰ অকালতে মৃত্যু হ'ল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদ্গতিৰ কাৰণে আজি আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু উপসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যি নহওক তেওঁলোকৰ আজি ইতিমধ্যে আমাৰ কৈ গৈছে উপৰোক্ত বক্তা জ্যোতি ফুকন ডাঙৰীয়াই যে মদৰ কাৰণে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰিয়েই তীব্ৰ গতিত গাড়ী চলোৱাৰ কাৰণে আজি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে মই আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই হওক বা আমাৰ গাড়ী চলোৱা চালকসকলক কওঁ আহ্বান কৰোঁ যাতে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি কেতিয়াও গাড়ী নচলায় কাংৰি কাংক্ৰাং পেন গাড়ী কিবেক পেন আপ্ৰাণ কিদাম নাং লাকে গুৱাহাটী ৰং সুপিয়ালং চট লাপুকালি State adang pialong ansetami kangri kangrang pen gari kebek pen gari kecing koya jok ki ong tung atum apran ke damnang dopik anlo. Lasi Asam Sorkar atum pen setami bang soputhak sai deng pon asonte mesenji lapen deng pon vek ningji pusi ningje pon. Ji medha porno hatgoraki যুৱকৰ যে অকাল মৃত্যু হল অসমবাসীৰ বাবে হসাকয়ে বহু দুখ আৰু বেদনা হৈছে কাৰণ মানৱ সম্পদ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল তেওঁলোকে ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগত অধ্যয়ন কৰি আছিল আৰু আমি চৰকাৰখনতো এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছো যে চৰকাৰখনে যে যি মাদক দ্ৰব্যৰ এতিয়া আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি গম পাইছো যে মাদক দ্ৰব্যৰ হেৰণৰ ফলত তেওঁলোকৰ এই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বুলি ওলাইছে কিন্তু হেকেনে আমি চৰকাৰখনক পোনপ্ৰথমে জগৰীয়া কৰিব লাগিব যে চৰকাৰখনে হকে বিহকে অলিয়ে গলিয়ে যি মদৰ দোকানৰ লাইসেন্স দিয়াৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাবোৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে বলিপথাৰ পেন প্ৰজেন্টেৰাং কাৰ্বি আংলং লাইভ Kalitang Joyram Tiso kititang abang arpum hem kache ponlong ji aphan Karbi Anglong ke theki dinga tumalong kerap kachahang bang solong KSA apardi la jia ro tum penta ke do anak hi pen kerap pipajirdun Borpung Rajan Tisoro Amekar Kanta Tisola Penachor Chandana Terang Pie Tomasopo Kalitang Joyram Tiso aphan Toglang Pathek Jipura Serlong John Apunu Hemalong Pen Dibhu Calvary School along Pachari Dunlo Bonta Kedamtang Therini Phai Krep Ho Arni HSLC Sadlang Tok Det Pen Abuha Kache Dambo Mahut Kopai Kelang No Pen a Jog Birla along accident detlo Tongsekot Pen DMCH along Sekelang Ji aphan Ponlo Bonta Dakke Selangun Ilobupen Dimapur si Kachelang Ji aphan Chepon Thulo Dimapur along Sekelang ese Longle Philang Anta Chijor Lablo Tangka Lakner Kepan Padamlo Bonta Kedam Tang Aruni Phaing Kora Sir Keparni Kalitang Joyram Tiso Arong Jeboy Juilo Kalitang Joyram Tiso Kititang Arpum Kachepon Ji aphan Tangka Lak Pho Abil Pipet Tike Chepon Longle Pupen Asar Pia Sarbura Lapen Adona Rabatum Anta Manghu Pronglo Nasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Karbi Anglong along Kidok Kithe Kidingatum Kalitang Joyram Tiso Kititang Abang Arpum Hem Kachepon Long Ji aphan Nang Cherabdun Vek Tha Pusi Adon Arabatum Pen Chuningri Thorli thorlo nang Rabdun Vek Tha Susu Phanala Dead Budina Po Lailong Jok Chipon Long Jaje Phan Nil tum ta dak cerap citu tum anta jo rong sita cirung sita mi dorun eder lo kidu gara chong dararat saide ma Nasi kita ding do bansenil tum aku chunang ridun thorli thorlo La Solong Apar Dilaji KSA Atumpen Lapuson Kisung Pabirta Longsi Serlong John An Home Ridamsi Kera Pajilpon Lapen Borpung An Lasua Kisung along Kachirap Kachito Dunjelong Raratum Kedam Kebangapan Ihum Tata Mobile Truck Setami Varsai Sik Pidunlo Kabilo chole song pen niltum ajulong silat pen niltum subswet tame tangka tame chera ponlo lat pen stame non dak pen difusido aprang kachali bom lasoso bange stame non da apurial tum mate adon arabatum kedam ni kedun ni stame dore chara pen si tame niltum ako matha pen si ako niltum mahin pen tame bolero pickup si gari stame niltum people lo tame hal dak hello hen gari hen tobar hen opo joini si niltum lapusan agari si pidun radun thek chala lasini tum ta tong se khot pen karbilo chali asong tum tami biata long ba alang tum subswe tami kirap nang pajilo thik la son nang thak se kumani bang phubang bi tum tami ninge pen alang tum ki duk de alang tum ki sung thekte hut alang tum tami kumani ningang sampen kadok ka beta chirap dun tholo lang musinili lapang so media hoilong churing tung lo Lapen Karbi Anglong ke thei kiding atum ning kimi pen kerap ke pali dunjia phan screen along ke paklang pon account number 110074887270
lapen contact number bangke 9394602091 along kahumri ji aphanta chuning report. News Desk report Karbi Anglong live. Lo kachali kithek ari so tumta sarkara voreng abar sai kacholong dun de pena jok kereng jia phanpura ke ongdung abang pho tumke auto rickshaw chobek pensi methanga hemtun chepareng bomlo sonsi bokajan subdivision angkangalong pinianar lo porphai simalom bokajan auto rickshaw association atum penchepatir piponsi SDO civil Anukumar Brahma ACS harideng pinpura lo pajirdam Kepaji udam pinpura lo along jasemet ke jong pon lake bokajan rong supiar lo auto rickshaw phai ke bat pik pena jok tovar kachingkin sonsi auto kachitong pinnang andolo bokajan rong supiar lo auto parking athai kabi penta pinnang ana ki sungdo lasenil tum auto ke ve katuma phan bokajan municipal board hin pen auto parking adim nang thik piserak nangji pusi ke hang padopon government eta provision ase agoto আপোনাৰ 2018 2 কমপ্লিট অটো পারমিট বন্ধ আছে গতিকে সেই অনুপাতে আমি ভাবো সেই নমছতে আমাৰ একজন মহোদয় থ্ৰৰি অটো পারমিটটো কেইবছৰমান বন্ধ কৰি দিলে আমি উপাৰ্জন যিসকল অটো ভিত্তিক উপাৰ্জন কৰি থাকে নিশ্চয় অলপমান উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত সকাহ পাব বন্ধ কৰি দিলে নিশ্চয় আমাৰ অটোৰ সংখ্যা যথেষ্ট কমিব এতিয়া আমাৰ যিখিনি স্থানীয় অটোভিত্তিক উপাৰ্জন কৰে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি নপৰিব Aduntu pinpura lo along ke jongpon thulake akimi auto permits kipi ington nangpo athe bokajana rong supiar lo auto phai bat pik anlo lasi auto ke pajumu choje phansi akimi auto permit kipi ington nangpo puta pinpur alo along jongdun lo puta bokajan auto rickshaw association maithu milan jyoti diuri pen pachini pon নিৰ্দিষ্ট পাৰ্কিঙৰ সুবিধা নাইকিয়াৰ কাৰণে আমাৰ অটোবিলাক ৰাস্তাৰ লগতে যতে ততে ৰাখিবলগীয়া হয় সেইটো কাৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সৰু ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা অটোৰ লগত সংঘটিত হৈ অহা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ Balipathar pen project terang Karbi Anglong live Patumi aruni phai thom cap ajo porphainer cap rachiti mapor diphu kasa stadium along bharat ader angkang cycle pen along kahumri bangphu mehul lakhani mate mehul bharat yatri nangpalisi kasa atu mesen pen kedengdon Birta kelong tengke mehul lakhani kedamtang suri hini ra inquire isianing kan chitia cheklo ni phai inquire isiar ni pen bharat adangpi pregjam adimalong cycle pen kahumri japhan methang ahem madhya pradesh pen nangbarlo Cycle Kranti, Naya Bharat, Swachh Bharat lapen Mazboot Bharat puathe en pen bangso asai dengponlo. Lapen peneng an ningkan hini pleng tanglo. Lapen Bharat adera long kadukawe state mate long rikre phoan kahumri patang tanglo. Lapen kadukawe kilometer suri thom kebra ner keban amethang asai kelpen kahumri patang tanglo. Long rikre pho kahumri tangalong Madhya Pradesh, Goa, Gujarat, Damandi, Rajasthan, Uttar Pradesh. Lapen napu North East angkang pen Assam, Arunachal, Nagaland lapen Manipur an kahumri patangsi Karbi Anglong arlo setami nang palilo. Labang so along ritin kahumri apor setami penangan det keja lapen longri keja ke thek ding atum pen setami kache tonglong do ulo. नमस्ते मेरा नाम मेहुल लखानी है और जब से मैं भारत की यात्रा पे साइकिल से निकला हूँ तब से लोग मुझे मेहुल भारत यात्री के नाम से जानते हैं मैं पेशे से टीचर हूँ और 21 जून 2021 से पूरे भारत की साइकिल से यात्रा पर निकला हूँ मैं यह उद्देश्य लेकर निकला हूँ नया भारत स्वस्थ भारत मजबूत भारत और पूरे भारत में साइकिल क्रांति लाना चाहता हूँ हमने वहाँ पे हमारा स्वागत करने वाले हैं तो बहुत अच्छा लगा दीपू का जो कल्चर है यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छा लगा घूम फिर के और अभी नाइट स्टे मेरा यहीं पर है यहीं के रुक के मैं आगे सिलचर होते हुए त्रिपुरा और आगे की ओर में बढ़ Lason se Karbi Anglong diphu along nangkepalia porahut kasa achunbang Dr. Pankaj Teron lapen aria sangho tumpen pen man ke do karbia poho pen kedeng padodunlo lapen mesen ke do adim setami piponlo News report Karbi Anglong live Nong nam ka chathangklong YouTuber Mukrang beki adpen hunali tisopi mate tisopi entertainment atuma hin pen ka chaparjan pon sakurita abipu alunarjan pen abosik ni phai isiarni dingi picture salong thek pon longpo
Dinge pictures pen kedam tanganingkan ovai hithi po alunarjan paklang pondet panapi non aduntu sakurita avi po alunarjan kimi selamsi penap apor paklang pon thupo. Bangso alunarjan along long nam ka chathang plong alun sepo sart herongpi lapen lun sepi rupta timung pia tum pensi kijumesen ase ang tong pen lun ponlo. Lapen nong nam ka chathang plong YouTuber mukrang beki lapen hunali tisopi mate tisopi entertainment atuma hin pensi sakurita avi pu alunarjan along cheparjan pon. Sakurita long le luterli naklo ni kijui ka pong jong ni sangwan ta lo theke. Bangso alunarjan along producer Elvin Sonbe, director Dilip Terang, choreographer Pratima Teronpi, makeup artist Britney Intikatharpi, lapen production manager Rakesh Kilingatum kachirap chitudum pen, bangso alunarjan mesen pen selam ponsi, penangan apor api pen rada hong jayalong paklang pon thupo. Nase pinabapor dinge pictures YouTube channel along humri dampen, bangso sakurita avi po alunarjan kimi kelang ponja phansi, dinge pictures hin pen pachini. News Desk report, Karbiang Long Live. Biniaru ni phai thomke pra isiar ni Karbiang Long Labor Union asong anso se ke claim kedam ki mesenji lapen la anso se ke pangtang pon thekjia phan mang ponsi KALU Central Committee asa hemalong Dipo District Committee arpu ki mi kachepek pon. Karbiang Long Labor Union District Committee mesen pen ke ja ponji aphan mai phu long sing kramsa kongchon bang barwel tokbi lapen kaprek bang kresi aphan ingwaisi chedon sarpen arpu pek ponlo. KALU District Committee arpu kache pek ponang ko atheke Karbiara ratum along rika prek along kangdar aphan ke dampen kopai kilang no pen ajok halada amat apran ke dam la puson tado. Lapen Karbiang Long District along hongpen ke bang kichi so tumsi aning hangaling claim jam dam jam ajok lada ki do prong arara tuma bang ke kachong dar avarsai chepang bonang lo lase lahaya ki sungpen ki jok ji aphan Labor Union anso se ke pang tang thek ji aphan si bangso arpu ki mi pek pon lo tonsil tum ke claim ke dam jima lapen ke anso se ile tum la non pen aka phek jek tum Karbiang Long ki arat apa bike ko itum tribal baten ki Karbiara pa kosan si kija ponjima itum chongda chutiki arat tum lalo lase laso ile tum non thegam lo je Karbiang Long la person homoisa do ladak mithang lukel atum kachong dadja phanta itum abar sailong unde langdam la non flyover bridge ki kimbom non tame dak Karbiara je itum thekon le ningdu kalam asala song thak afrika department thetan asai do hala solong tame itum chongda dunong le asala hai futhak itum koson men si dak lukel mate Karbiara so tum ta chongda dun abar sai ma bangso arpu kimi kangwa along KALU Central Committee mai phu mensing rongpi dihin chunbang Sunil Tiso Manas Kramsa mai phu KALU West Karbiang Long Labor Union mai phu bidasing rongpi lapen kongchunbang NDU timung lapen kapre katum chetong donsi kahili ave pin pen District Committee ke pachari ji aphan chedon sarpen bangkri isiatum arpu kimi dengpon avi pulotangte ladak kethe ke dinga tuma hem kom hem renta engram su sasi de kogi lai sila lape labang so organization ke nili tumla Karbiang Long Labor Union atheke kalu busi pulo la so organization tame kethe ke dinga tum jong si nang cherap do de nang tu de bote labang so organization ke uni dinguni lala laposi nili pudami bangke ili tum ke claim nang ya ting du la so ke claim nang ating pen le claim lo nang tam lo nang mang lo na la pen jasemet nili labang so song long ke dodon kang tung ke nili jung pu alam kali lo kala ka do ve ki matha ta lo labang so kalu mate Karbiang Long Labor Union ahin pen akemang dam bang ke kheya phanta kaching honta duko la pen longri phan kaching honta du News report Karbiang Long Live. Bokatan subdivision angkang lakhain ko raisi Borjan MSC constituency angkang keparlo dilai dong thebang kramsa rongalong ke doamekar Chandra Singh Teronachor sangpi Rumila Terangpi Delhi along puthot ke thom gold medal chipalong duntusi Karbiang Long phan nongmi kewan pithu Karbiang Long arlo nong nam kache thangklong Borjan anok wepi sangpi Rumila Terangpi non hejong New Delhi along ke padopon Sanyukta Bharatiya Khel Foundation mate SBKF pen ke padopon ingdeng nerkep National Game 2023 along penang arni penchi sik ponsi alang ni chess number N22814 chepalong dunsi chepate dunlo
Bangso hud alang lika cepati dun laki meter suri kep meter suri pho lapen meter pharokre pho ke kadalong si cepati dun lo. Bangso ka cepati dun hud ke thom ka cepati dun along penta cepahai dun pen gold medal cepalong dun si puthot borjan ahabar anparta karbeng long arar phan nongmi evan bilo. Rumila terangpi alang liphan choruri un e alang li arta nikan phoke pleng tang lo bonta alang li kang tang pik pena job alang liphan borjan anok bepi lapen karbeng long anok bepi pusi chethang ponlo bokajan pen ananterang karbeng long live Pini prime time berta kel ponsi kang tonik long